Nitikin wakarumbuka ena wakatawa. Wako tumai nung serikali me mai wiliki ani ena Facebook page se email kivi maria@vtfm.com.fj. VTFM ikamida keikachi. Angoni Solomon na wako tumikina na namo serikali ena email maria@vtfm.com.fj ena singa vinakaninday runrungan nan raki no korturang ngon sarngango darbetal no kenan matakinay ya bebe sautal tingan raki songon mataka daday bakilisara nam batambata nin raki ya sabado ni vinakatiko marro vinakatiko ng bola kabakam sartalinga kina nakakana kana bogo vinaka sartalinga namo garabitavi baka sartalinga kina na boko ni mo ngarabitavi ena be singa ke sar ai sangol na boni ni vinaka ena singa vinaka ninda ia na bwana matatal tungan nanda bonongo indo talanga bir na sot bir na lubenda ena rakavi kuni ngole dava na quarter final bir na ngone lewa ena singa boga rombo kana ralove ke na singa boga rawai na dins quarter finals aklani so bir na kornibuli mai bono levo ersati ko meka na korturanga na singa vinaka ninda na boga ni na magitiko membaleta na sot-sota ena muani mata wai ya nanondaru serikali namaki kene ulu tangatiko Pak Manene Fans Squad ngona kene vola o Richo Valley ena singa vina kene inai tumbe suta kina betokoni o tarangele lingani tambe ranreketa tu na kete ki naita siri nongu sana bondo mendalele au serelaka na ilawa ni Pak Manene atau ya busaka tu enandua na raimbimbi na elomu mama raunga ongori na kianaki dolaba dhurumai ni bubale ongo enomuni me tokoni kamenanganga nga na rakabi na belomani au redakina siwatiao kele na wanga ena tombo malomu ramamau tasoba na soli linganda wata ena tau balatani ya velomani sa tomba ni marau ongosa kaindo na songo alonganga ratoko na rakabi ena bonua dhabanga kena marau ni rachia era lewana rara tunambasi tuimboto yake na nduru merakila lomani rara embau didibi menda tiktok tik ko kondakta rangoni au rida ni sasling musuka endela ningele sayawanga na feet roundabout medawiri se snake atish yangona na marau enda waka ya modabata lai matalia non ravalo na kena toni bala retaliation ve naita siringori samandra de tawaiko nambitu kongai ouch ya reara na songo nonda kederangone ni sematamai na kena vini vo kena sote o rambelo ena udu ni vato ni sanda umbole langiti na rakavi ni wuai kena noke tingavi amba na tombo esureti kenda kede iko welenga ni ngunu kana tu na were da wuna na nongo mbole tu na we ni sele ena yalo ni mbole ni wale na Pak Manene enduindu non rakor na tadingu na nganengo wonga rakadibi lailai randingi taki au dengo lewe vida na tangane ni marama elevo isa kalibari ena elewa raida na luvemo don nonra marau na kena toni wala kara mata takatiko na yada ni sana under 19 senior kena timi ni marama laloma beira na kena mbitungase ngaingata na mbimbi ke kalibari esenga na sukaleso winaka na nio karona nlewe ni ketemu woli na baba strapper ke na umai levo Pak Manene me solia kena wai ni radengo me una davuta tu na kena yanda yandundua au wakatilo ki lango ni non ravanua dalai tarakemba kina mengai ambakirua isarangone ke undaule wana lako mekua sombo nambai tabo saka me sana sebuta rasingin ringi sagatu nandingo ni boda lewa ndakua na lewa ndakua abato ena tolo ni kauboda gori saimere wanlesi non rakoro ulula marewa sa na rokora rangoni ovano seli na seni bua ngudake me una ilabo ndolo angata ni veikao watu wula mendabo ki waisaka nanduna oile o lewan ravo ki tamabua koro ve lewa lolo me wakota nana ika nangio kede ni wasambulangoka i mata ki mau nandisavo achi nice bola
raumbula tale Samisoni ndakone wasa. Mai serea nabatukia kila okoe kaka. Nona ika na reve me sanganga ni urodha. Manu na koli nona sala kedenga ke resi mbuli na ure iselei o leo sila. Na moitamo nandingo membadi chulu. Te tevi viti walia nambura na lemolo. Na moimbuta ni kasinga solea merengono maleka saka leondevo Jerry di kainoko. Vai rau na rua ki na kain rau au wagaturanga nasalia na ikaloa macheche ngai machacha. Leivi au chiko mai wana nambachi saimarama waka mundu o visainimili visawanga. Onangali na longa ni rosi ouch na isele. Leo salato na tini na dola no muika au sarere. Kondo ndomo ki kandavo mayono au lele veia tinainethia saka ro iliana naitenge. Leo Valerie lewa au mbadi leina numa. Rewa sao nona porataisi ningele mbula. E wasu kinomboro ka wuka kilangi na kula. Vera naisi lewa siri nimbula lewa bunga. Kilutu wani mboka au waka muria leso. Na wuni aro uleitama saka ke vale levo. Na ura hivi ilewa dho sabumoli ileitaba lengo. Nrombula watu andi makelesi rosero. Ki navudu na koro watu mai na ulu ni dolo. Au mbutuki oimbalavu tu kani kia na koro. I lewa rawula e kaka no via wokoko na dhau rokovi ni mboso levo ni mere ndolo. Na waisomu ni siviti ani na marandika. Wale levo wai levo meuna mati ngakina. Subikoto na kemu wo ni waida kena riva. Tilo saka roleo ota ilitia nangida. Tomana sara kina nongo wakadhabuta waisa na wakede na wulokani o udhuruma. Endau wakatiti weli na mbutandamu tuni ora veni na tuikiekia ni mbula saka leo vonga. Na koro watu na tikina waima kalasi. Ika nandeke rui waka dhaulu rabewekani. Sambo isa rale me mai waitanu taki ni umbula saka lewandawa enesi rasari. Tuki waro na sidi leingwele roro. Kena wuni lalambi kedengori saka ikito. Ina wure o waibiota mubatonro numbula saka lewa veli maikeli masiwo. Autinia na waini wo wondo ena memumbilo. Ke senga au ngai kenra ikurila kiweiko. Kinangara na itasiri nangele ni leo vido black and red tuno levi au chico. Vinabo leo sari chavale na keno ya na singo vinaka nindai rongo vinaka na pak manene fan squad na nondari wase ninga unani wakatawa na mataka vinaka niko. So ngole na bani ni vinaka levo vinabo leo sar talanga nanding ta to kumaina Viki FM na nondaru serikali namaki ngai namaka talitiko en ngono bato wango ni mataka. Sama tiko maina nondari wase ninga